amafaranga agomba kubyara andi. Rero dukeneye umubare w'abantu biyandikisha muri tombora yo gutanga amafaranga 1000. Wowe ku mufuka wawe urakuramo 1000 wiyandikisha. Kwiyandikisha ni 1000. Noneho bishingiye ku mubare w'abantu baraza kuba batanze icyo 1000. Natwe nka UTC twateguye igikorwa turashyira amafaranga 5000. Tubyongereho kuri ayo ngayo mwatanze mwiyandikisha. Tuyashyire muri envelope imwe. Umwe muri aba agiye kugira amahirwe yo kubona 13,000 yashoye 1000. Sibyo? Kandi ndagira ngo tubyemeranyeho neza. Nutagira amahirwe yo gutombora ntuze kugira ikibazo, sibyo? Biraba ari amahirwe nyine ni gutyo. Kandi nta bundi buriganya buraza kubaho. Kugira ngo mubibare neza mubone ko nta buriganya dufite. Shyira kamwe hasi. Aka kabiri. Aka gatatu. Aka kane. Aka gatanu. Abana begereyo. Aka gatandatu. Karindwi. 8. So murabona ko n'udupapuro 8. Sibyo? Hanyuma urajya tombora agapapuro. Murabona uyu muyobozi wacu? Murabona ko ari umubyeyi ukuze, sibyo? Barajya baza bakamwereke. Nibabona nta kantu kanditseho arajya avuga ngo oya witujya mu bisheko. Hanyuma uwo biza gukunda araza kugira gutya akakuba karusha kandi imbaraga. Hariho kashe. Igitima kiri kudiyaguza. Nta kundi. Arisa naho gutaha ujye ugerageza amahirwe nk'uko nguko. Shakira niwe wandikishije bwa kabiri. Shakira igendere. Sumaya niwe yandikishije bwa gatatu. Oya jahari ya karebe. Uriya niwe mukemuramaka wacu. Sumaya igendere. Mugeni Anje, karibu. Nyiratugohereza Brigitte. Karibu. Kandi abantu bose bari mu giceri program bose muri kona bari mu gutombora. Mama Francine nk'umunyamuryango akoresheje neza
inkunga cyangwa se ubwizigame bwe. Abashimira cyane. Nabonye Mathias sinzi niba akiri hano. Abashimira cyane. Iryo ni ishari mufitiye umuyobozi wanyu. Wow.